За баба Ани специално да е живи и здрава, която поздравява младото семейство. Всички гости от баба Анчето специално. И така бабата иска Ана. Хисо, хайде Хисо, чакай да. И така бабата поздравлява младоженците, разбира се, цялата фамилия, тяхните родители и всички гости. Браво, бабо! Какво? Бабо, може и без пари, бабо. Няма проблем. Добре. От тебе 20 точки за бабата, модерният кючек на бабата. Ана, айде. البختمان والحظ اللي معلق معايا الأندال البختمان ما بقتش عارفة من يمين ومن شمال البختمان ونفسي ألاقي حد يكون ابن حلال البختمان من كتر الناس الغدارين قلبي شال أنا يا عم بقولك أنا يا عم بقولك أنا قلبي شال أنا يا عم بقولك أنا يا عم بقولك أنا Поздраво да личи категорично! Оригинално за бабата, много специално от бабата. За младоженците, за тяхните родители, всички гости специално. Яша бе, бабо! Айде! Ча! Яша! البختمان والحظ اللي معلق معايا الأندال И البختمان пристигат още пари от големия внук. Много поздрави за бабата! ونفسي الاقي حد يكون ابن حلال البختمان من كتر الناس الغدارين قلبي شال انا يا عم بقولك انا يا عم بقولك انا قلبي شال انا يا عم بقولك انا يا عم بقولك انا Специално за най-модерната баба. Алянчо Сумната, оригинално, пусти, Яша! За най-модерната баба специално. Дай, Данчо!
Браво, номер едно си, да знаеш. Евала.